Uba dispersing rani unawat RTI jong ke jela Meghalaya menta kalai potrik menta ubenai habakran cikila pathai kubor ulong kalong jingjak buram ke bakrau ye ke Sorkar jela nama lingba ke RTI ke Sorkar jela kala bamdu ye ke Pisa Haduh sapulai Klur tingka kabla ai ke Sorkar India. Uba dispersing ulong lingba ke ni ke RTI ke thup jingtep halor ke bede bagi jingpelat ke Sorkar jela banyak kun ye ke kham COVID kat kendai hakisnam baladam. Di batasi ketika berlapai RTI halor ke di COVID-19 apa dalam Meghalaya pada Delhi. Di kemudian mau itu kanika total expenditure ke balami apa kara tarik benai kendai apa assembly da kejingkeli jumpa debat la nakaliang minister in charge jim kisangma ula ongba kejinglut na menta banyakun persya ya kejingpang COVID kapoi Haduh ras pak khandru Klur arku arlak sanku arhaja lais pak khatar ti habedi bakani jinglut ba jubak ru ba na kani kapisa pras pak khandru Klur na central government yuatang new phu khandru Klur kata lah kensyai kal komka reply ke bala ai do minister ko assembly khara tarik laung banda kan khat pras pa khandriu na Delhi yotam inyu phunju Klur ti habedi bagani ka reply ke bagi bala juba pa assembly da jinggali ba debat pina lo jonga pa ngalafai da RTI apo ka health department ti kapun manangkong di kindly provide me information along with the list of deceased person due to COVID-19 in Meghalaya. Number 2, kindly provide me information along with the total expenditure bear by the central government due to COVID-19. Number 3, with reference to Supreme Court ruling 36 Arkuway directed the National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund to provide payment to neck of kin of the deceased person due to COVID-19 at the amount of 50 rupees each. In this occasion, I request you to provide information on status of payment for the COVID death disease. The number 7, they kindly provide me information along with the list and name of COVID-19 patient, including separate list name for the government employee with list listed as COVID-19 patient. Habis begini ka information pengawan mengenai di ini kada information menukung mengayo kani ka list. Ini jadi kalis ke bangayo, te kalkum ga report ke bangayo angni tidon dibayap kipoi khandriu spa arkusau, siajan riu spa arkusau kalkum gani ka list ke bangayo. Bat kiba pang kipoi confirm COVID kipoi lu khandai penriu ajar new spa prakusan ngut. Kani kalis ke bangayo menin bat ka tang bajero ne ka poi sawajar nai. Kani kalis ke bangai ban pulih kani tamla ini kani pajong pala dengan siatu epi tang kipon kiba yade bat kani ka bayha bat ni COVID habede bakare ka jinglu jingset ka bangapan apo state government hangne ki ma information na kani ka jinglu jingset na ba ada central government they don't book bangala fai information na po Delhi ti na Delhi hadian bangala fai information na Delhi ki jinglu ka bala pha cha Sorkar Meghalaya ngalayo information na ka arpu tarik Januari arhaja arpulai na ke Ministry of Health and Family Welfare Finance Division. Tikar kom kini ka RTI bangayo ang Delhi ang ini lai tu syai sanga ba na penta ka jela Meghalaya ka phisuan lai ka bakhatsan Klur Rifway la ba ka phis tu badai ka poi chispa sau Klur point kharla. Tikar kom kini ka reply apa assembly kapau ba nakalang kani ka government kapau ba kadon ka jinglet kemut kelong ba asu thok ba kiyo Pisa tang new khandru Klur napo Delhi ya information ka bangayo nga kapoi ka Pisa ka bayo an Delhi kapoi Haduh chispa khat thandai Klur na Delhi ndre ka government of Meghalaya po assembly ka ongtang new khandru Klur tikapau kata kapau ba kadai jing thok ke jing jler jogni ka Sorkar Meghalaya haba Kenya ka jing thok kalong ba da pimainos na kispa khat khandai new Klur takamut kala Jingbam South Klur
tang na ka Pisa jong central government tang na Pisa jong central government ha ba khen pat ia ka jing pulut da postin na khalia raspa khan ju Klur dia dapi minor na sispa khan khandai Klur kamut na ka Pisa la jong ngi pulut hadu reus pa khandai penyu Klur Jus pak kendai penyuklur na bentai ini ikut ini South Hajar ke Bajero. Tiga ta ke kaba sa lango bat kalong ke jinja borom ya ka Sorkar dengi namar ba. Jing thok pon kong kalong ba ki ong tang nyu penyuklur ne na Delhi la yo Haduh cispa kat kendai Klur. Bat ka ba ba de kalong ba habedi ba ni information ba pa nan ta kasan ko ja ni kim ai information denga. Ini isan puja ke ba saki beliau ke bayar dan mereka Jingbam klam dia bedi ba kaneka jing pelut kalong ke bomla madur Haduh ba kaskan mekhalia pelut Haduh cis ras pa khandru Klur pin mudur ba ka Manipur unong pang udon Haduh silak sau puja mut kinong pang tigi jing pelut kalong tang nyuk fra Klur apa Manipur kita ada ke jingia per pring Manipur ba ni nong ya bapa ajalangi don tang khandus pa angut hapa ni Manipur don adu aspa cis araja cispa sa kundai kataro Manipur pelut tang nyu Klur ni hajala jungi pelut adu pras pa khandru Klur ti kata ke na kani ka RTI ke bangayo nga pensya ba ke Jingbam jo Sorkar mekhalia jadi ni covid kalong ba Shyrkhei Haduh kata nama nakaliang kesana government nakala inform cenga baka jinglut kalong kata banak sti government nakala inform tiga long jingia per Haduh kata tiga ni kadika RTI ka bangayo na po sti government ban na po Delhi